Owa bodaboda ogubwa nyuma yo kutoroka amakuru nugoreka ngo akaterwa emboke z'urukucereza imbaguta yatire mu hakando mbirwe gwana gw'umugera gwa Mpanga abantu batakamanyirwe. Abantu ba Ruhanga tubanza no kusima Ruhanga ayatukiya umubiri gwa mugenzi waitu tumuhairwe Davis wali navugira stage ya Kiboga Road finally twaro ngo umubiri gwe twagwikaho mukayekano niyo kitu kinasaliwe n'ikisaliwe muri kuranti speaker reporting nagamba bakasaba DPC kutoleka footage ya kamera ya Yanga. But really what did you expect from the people? Why can't they blame? Umuverwanya kufa gwashangwa umugera gwa Mpanga hihe na barracks ya polisi harugutonye igendo rwa Kampala mu kasheshekeri izoba kandi abatura babirebe kwatire mu kusherero umusigazogu bayetombwitera polisi kugira ngo tine cekozereho okubahero mu kurondo mu ntogu era polisi abantu ababulikero barabaga bagwirweho ekizibo nkakeno ngo umuntu wabonana hero kubayisirwe kandi yanagwa maize so ni saba polisi umuntu abantu ababulikero no butukulinda itonga abasturite muteke ho gamane ko bamwakwataniza n'abantu wabo kusera umuntu wakubabuzira mwongere kutohereza obwerinzi hali bodaboda industry ninterera abakinitere nduru abakwa niyo sector ndukobembera kandi n'abanyayuganda bona security ticakamanyiro nyakufakaterwa shaha zingahi nibaha bamutire kandi bakamunago mujerogu tutungira obusasi bwo kurora ngo umuntu nacho polisi kandi nazo kafiri so no soborota omusibi kwichwa polisi bakakwata suspect rwagambira abantu ngo umuntu bamuserure Mpanga eko masa akabaine clue but the unfortunate part of it nyencyakara ni impura nibagamba umuntu bamreleasingira polisi yabitaka gambere hanjongeji ahitwaza kwandikira amakoraga gashakwa Jonan Tusingwire.